Kabalang Presbyterian Sakwang District mau kerwat Presbyteri kakot ngau bahaya barok ki para bangit kaleng saudong jong kari kasi jantia banwan siya kajing yaseng jong kakasi jantia Presbyterian Synod sepi kaba arpolai kamtam akasingiu belai kabadai kakandai terik jong bunai mach arajar arusan hagane kajing yaseng i pastor Arab sang in ai kajing kren na kaktin kajong belai kajing yaseng por posting step bat i pastor CL lalu in ai kajing kren na kajing yaseng por si beje siteng janmit bat kumjuru i reverend dans im in ai ya kajing kren ala subject jong kabalang ha kajing yaseng por nyo beje janmit kikali ki bawan nanong stoin kinpoi hakasinong moto peda lane kikali ki banwan na mairang nilangba kasinong pariyong kinpoi lang hakasinong jasier bat kinyaj ya kasurok nongba marsilong bat kin sapoi siya kijaka parking kiba kabalang kilapan kre bat kine gide kijaka parking na kabenta jongki kikali ki bawan na Selong kinyaj langbay kasinong tersat kinpoi hawai loy kumjuro kikali kibawan langba kasinong mau senram kinpoi lang hawai loy bat kinyaj ya kasurok kaban poi sa kasinong jakrem bat endai kila poi sinong jakrem kini kidai kijaka parking kiba kabalang kalapan kre na kabenta jongki kikali kibawan nagithany ranikor bat nagithany rang belang kiban yaj langbay kasinong maurang lang kinpoi lang ha kasinong mau kerwat bat na mau kerwat kinyaj ya kasurok kaban lech sa kasinong penden sakwang bat kini kidai kijaka parking kiba kabalang kalapan kre na kabanta jongki